dipilih dia Julia Tiara Dina Gengapilia. Nah, enak deh dia sim kuring sadayana bade tur ka Jogja gitu. Jadi jantan orang sada teh bade ninggalkeun kegiatan orang salami study tour ya. Nah, ayeuna teh orang teh nuju di rumah makan SR Parmas apa ya. Assalamualaikum. Juga tang bawa. Halo guys. Sunda. Hilapnya kar rencana saya. Jadi ayeuna teh nuju di cari di Jalan mana itu teh? Pokoknya mah di Banyu. Ari tadi teh daerah mana? Itu daerah mana? Tentang dari mana anu penting? Ayeuna teh nuju salat di Ya aslinya Fitri mainnya juga SD. Julia tadi boboe, Julia nu boboe tadi. Itu apa lu si Deti karungku di sini. Anu pun tuh karung. Tiga dina kirana apa? Anjir kelayang itu. Jadi Nah, tuh ditinggal gitu sama. Teh nuju sarua heula. Aku berarti ulah Fitri. Nya jeung pun karuhun. Sareng aya nu jajan, oge jajan kuping kuritu. Lajeng deui alhamdulillahnya di tos dugi di tos dugi Jogja. di rumah makan orang utan tabuh setengah duaan wengi. Jujur lah tuh. Kita makan deh. Datang tuh lagi. Ayo. Ayo makan. Bawa makan ada kalian. Baik. Ayo. Udah mana Rio? Arurang ayeuna ya acara makan. Iya. Ibak heula. Terus kamam. Lajeng deui. Ya, pas makan mah, tapi nama tadi tuh kan Berangkat lagi. angkat deui ka. Angkat deui ka penujuan hotel. Borobudur. Tepang deui ke jadi tuh ya. Nah, kita jangan sadayana. Apa bisa? Terus ibak, megelis. Ibak heula, megelis. Itu pelet. Nah, alhamdulillah dugi oge di Adventure Resto Orang Utan. Ya, ini teh dugi eta bisa bubaran. Setengah opat kirang lima. Salajengna bakal dilajeng ku acara makan-makan. Sarapan subuh cenanya istilah nama. Tapi itu cerita oke. Karena atas lami asa penglapar gitu kan. Oh, pengmencerang mah seru ya? Di tengah deui meja matahari. Alhamdulillahirobbilalamin atus rengse di rumah makan Orang Utan. Nya di Orang Utan ayeuna bade majeng ka Candi Borobudur. Nuju fokus nanya. Nah, ya di jalan nuju ka majeng ka Candi Borobudur. Sebagai pembuktianna yes ayas candi alitnya sapertos kieu tah. Perwujudanna kieu aya di setiap sisi jalan.
Pemandanganna lumayan sae tiasa katinggal ku ibu ku atanapi ku nu sanes. Tuh. Itu nu sanes nuju majeng ka Candi Borobudur. 공기마저 적막한 밤에 지쳐버린 맘이 잠들지 못해 나 홀로 헤매던 터널의 끝에 따스히 닿아오던 숨 너의 숨이야 아주 작은 그 순간에 나의 마음이 쉴 곳을 찾아 나를 감싸 내 안에 바람처럼 불어오는 angel 내게서 일어난 온기가 변화시켜 날 이젠 두렵지 않아 내 곁에 네가 있어 우산을 놓지 않을 테니 You're saving my life yeah, yeah. Saving my life yeah, yeah. 사라지지 마 American food? Like it's very heavy. French fries. Everybody likes French fries. You like it with the spicy sauce. Oh, my friends like spicy too. See? Oh, good. I don't like spicy. So we can't share food. Because she makes it too spicy. I like the sambal. Oh, I like it. Rujak. What is Rujak. try that. Rujak is with sauce. Oh, It's delicious. And then I like the fried plantains, the bananas that are fried. Banana fried. Pisang goreng. What is it called? Because I want to find it again. Pisang. Pisang fried. Pisang goreng. Pisang Goreng means fried. Yes. I was saying I eat so many things that are something goreng, and I don't know what combined why it's all goreng. Thank you. Thank you for. Tadi itu teh gajah tuh, gajah. Paling itu na aya rusa, tapi ayeuna teh tos waktosna tos sakedeuknya janten dedi teh tuh. Dedi teh di video. Dedi teh tanya hoyong dipoto sareng gajah, tapi waktosna tos sakedeuk ieu teh. Julia mah santuy we. Abi teh suka gajah. Karena Lope-lope gajah. Matu saya suka gajah. Astagfirullahaladzim, tidak boleh begitu ya guys. Dedi aya WA. Ada dong, kamu kalau sih bebek orang. Nggak boleh. Temu kayaknya buka bebek sama itu kayaknya. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayeuna urang menuju di Kaliurang. Bade naik jeep tapi sama merah. Urang makan siang. Makan siang teh bakso tuang heula. Istilahna tuang heula. Salat heula tadi teh. Jadi tuh teu ujul nu disorotna. Detik. Sini biar tadi orang tunjukkannya ayam, nasi, sayur, apa ya, kentang sih, kentang kumeli, cau, kerupuk jeung sajabana.
Teman Ijo. Den sareng Abi Julia aduh. Deti mah misal. Ini badai kemana? kemana apa? Mau kemana ini? Enggak tahu. Diculik? Enggak mau. Jadi mah aya di jeep opat sareng gali. Sareng kamaget. Ujung. Belakang atuh. Bodor. Anu ketemu banget ya. Banyak ujung tuh. Kasih bak. Ujung kasih bak. Juga kasih bak, tapi kasih bak. Jadi saya yang kasih bak. Dah. Gaji kering semua. Wah. Rame ya? Assalamualaikum. Aina tos dugi di hotel. Tapi tadi tiu. Ini satu. Nah, jadi Aina tos dugi di hotel ya. Tadi tos sampai pisan. Sholat. Jadi dadah. Ini juga baju Abi deh. Vlog sampai rengsek tulang ya tanya jadi deti teh menuju cuci mulut ya bahasa Sundana teh naon menuju membuah kayak gitu nya membuah samangka tos ibak tuh deti nage tos geulis ujul tos geulis kamu abi banget nap berarti atuh nyarios si ujul tuh ujul karena nyarios pisan nyarios lalu yang usaha jadi rencana teh tumpukan atau mending angkat kita ngebantu nah jadi jaya jantan aya nanti rencana nanti jantan ya tinggal jantan aya nanti rencana pas nanti bade ka Malioboro Ki manuriwu di haji. Ki uut. Negara. Tengah lagi. iya Ayeuna bade majeng ka Malioboro. Bade naon? Hah? Bisa naon?
ih. Raganya di mana tadi? Mas bayar ke anak. Tadi punya sekolah. Apa? Hilang. Itu banget abian. Kah? Banget abian, pokoknya banget abian. Tadi kan ya Mas pelayan hotel kumaha tadi bosna kasep. Oh nya kasep oge pelayan Si maju aduh. bule. Karena Bersih tapi intinya eta mah sekedar heureuy. Tuh itu tuh fans Korea merek itu. ieu mah Chinese. Naon itu teh? Chinese Cesar Bu. Kernaon. Fans Korea. Wow. Wilujeng anjing sedayana. Au. Atuh mah. Nah, dan teh arwah teh nuju di hotel. Nuju ngentasan sanesna dan kese bersih sareng beberesna. Soalnya tos ieu bade sarapan bade emat deui apa nanya kadedean oh nya Ieu makanan khas Jogja. nya maafin atuh. Kenapa ka pelajarnya? Nah ayeuna tos dugi di dedean Dadan. Itu ade. apa tilu demata hiji demata dua Demata hiji, demata dua, Duali, Darca, Darca heula, Darca. Duali. Ayo we orang jalan-jalan we ngupload. tapi kan kudu satu-satu. Power, power, 더 강해지는 걸 Turn the music up, no, no. We got that power, power. 이 음악을 통해 같이 한 목소리로 노래할 때 Power, power, 더 강해지는 걸 Turn the music Kata-kata terakhir. Alhamdulillahirobbilalamin. Terus tereh dugi ka Majalaya. Jaya Jalan Anyar. Jalan Anyar kene. Ini daerah Majalaya. Tuhannya rindu HP. Enggak di rumah makan Yunan itu di itu warga. Gampang Kayaknya ada aya video nama jeung foto-foto nama.
Nanti teh kaburu tararundu. Kamu kepanasan? Lima watt deui. Jantan mau ngatur panas kali deh atuh motos. Jangan lagi sana-sana gitu. Bahan lah gimana mengikuti juga itu. Terus ngiring kita nonton salami arurang kegiatan arurang salami di Jogja. Gitu we. Hilap. Lain sih. Kalau tak kasang sepi deui ya Allah. Dadah. Aduh abi rindu bapak-bapak jeep ya Allah. Dadah. Dadah. Bapak di Jogja rindu bapak. Nuhun, dadah. Mari bapak jeep bergoyang kasih assalamualaikum. Bapak gasan gas lucu ya Allah bapak jeep. Wah, ini bener ya digasan. Sekian tim Arurang hatur nuhun kasadayana. Hapunten segala-galana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.